Spirit lead me. Teach me your way. Teach me your way. Lead me. Thy Spirit lead. Thy Spirit lead me. Thy Spirit lead me. Teach me your way. Teach me your way. Lead me. Sing, Holy Spirit. Holy Spirit, lead me to thee. Holy Spirit, lead me. Please don't ever leave me alone. Teach me your way. Sing, Holy Spirit. Holy Spirit, lead me. Holy Spirit, lead me. Teach me your way. Teach me your way. Teach me your way. Lead me. Thy Spirit lead. Thy Spirit lead me. Thy Spirit lead. Thy Spirit lead me.
on holy ground. And I know that there are angels all around. Let us praise, let us praise to Jesus Christ. We are standing here on His presence on holy ground. Emmanuel, Emmanuel. His name is God. His name is God. Emmanuel, Emmanuel. His name is God. Emmanuel. Oh, we are standing on holy ground. And I know that there are angels all around. Let us pray to Jesus Christ. We are standing here on His presence on holy ground. His name is watching, Heavenly Father.
wrongs that we've encountered, Heavenly Father, all the temptations, Heavenly Father, that we've gone through, Almighty God. Thank you, Jesus, for giving us strength to overcome it, Heavenly Father. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus, thank you, Almighty God, Heavenly Father, for the word that's about to be shared, Almighty God. Thank you, Almighty God, for this powerful word, Heavenly Father, for it would change lives, Heavenly Father. It would lighten their eyes, Heavenly Father. Not just their eyes, but their life, Heavenly Father. Thank you, Almighty God, I thank you, Almighty God, Lord. for being loving and caring, Father, for forgiving us of our sins, Lord Jesus Christ. I thank you, Almighty God. Thank you, Jesus Christ, for each and every one of us, our lives, Heavenly Father, that you've cared for, Almighty God. Thank you, Jesus Christ. Thank you for the worship, Heavenly Father. Give you back the glory, the honor, and the praise in your name, Lord Jesus Christ. Sochuk mamainko, sochuk kasalelia, kalangan kiyang kano, at bilgak, iupana, kameleleme. Child chapter on time, apil mau. Maybe pagmangi ja ni mensango, stiwi wakitame uyawi up. Song chorus me to just check in lel kaunoken men masanto. So murinay ko kola sangwasa ya kola ni mo nga wiya kapaka pranet eu songan tuweja ay mo lunan ngenay wiya kapaka bertas ni sorano wiya kapaka koto lelan sami ko don life eu songan nan ngenay ya tuweja ay men mamaw laut sang ay men kapaka ari ngay pil indang ay bot po ako lalay diyo aman na isang Jacque ngayon tak makanayang pues chuwi wo kita me nan nga na ya totoki so nito na yung kaskas school kik challenge asa rong asang ngin sarawi ye tuweja nan yung kapakap seli so ta toto nan nga na ito yung kakuan olel ang sogis me ikamelele tayo me ngayon sarawi songo-songan men tuweja kachay attention po yung kakcho katari imi men watong kachay so chukachpan ban Jacque tame masa ng kawit men encourage yung child po yung niya sa mag-child we te kau na mo itan challenge biya tatok mawat nang pungat child cha bangkin mag-child bangkin sa tatok maw dengan chapel bangkin literary child so encourage yung child challenge paten kapakap po kon wasa tami songon ko sa iya complaining to nan romat complain ki isme bangkota pata ka pesong kanare imi men encourage yung child po jay bang kayo wrong way me tatok ng god mo kay dek sapul ma child tuwa tatok wako ta life awiya pegar yon ituan kau no aman rogo da sapul marma si kamelele me metapia ta ita motiven mo ongnya tuwa che ipunot gitar imun sambaban wiyawi isujo wiya randa sonuroer tuwa che may rongowi miya me agotpan koto ay kapasa tuwa che nenen lao ngay nenen lao istri Jacque ikarapan ay men beya Bible study ari ni tuwa na chap o pasabangan naramaskan pilpat-patang ari tola mo ari ikalangan ki chorus po tuwa che
mo ibilang kare challenge share. Ari niyan sa mag-child share at child bil wow pa na ng punga child tuwa chama sharing yung udaw uwang ka school kan me segun wiwiyari imi pagita yaramen sharing koros makoto pon live songo-songon papa ko to ro ko to sapol mango charamas i-encourage okay ongya ikalangan ki sharing kan mawiyawi mapil okay at ka school kan proksan dame okay chaigen matawa chay bang muitang nen saraw ya sa machelan ki mong yung pung tuwa cha mong yung makalagali cha chay chonok wewe nen saraw ba na paliala ari kamelele mi wasaw me kwanso me tuwa cha kamarain wa ko tonya yung goto share chailen jok wasai nan ngana chail toto nan ngana yaw kusang arinda so nen saraw ken kon tama child soche charo ya men kawit ki child ari me men wa to ong ka child so chukot men ka sele ta men ngoi so try pungo manaman and kaudia man and yang share okay and yang share masalan got ni tuan kauna ka wait child anana tron ta to when bombe anana tron ta to kan pataki yang aramas ono bata po ija motiven ma kaite men ak suwayo me sakak patak kai tek men ak lo kong yo i cha motive mi tan to ai mong yo ong yo ikilang nda kauno kasali yang yer kalangan me between ko cha ai kalo ki so je cha ngai bi kilang seli ta tokin se cha na lao ta to cha pangan kinan ne ya me i chu ko na pata ne ya rama sai ban mu mong kauno tai ka te so i cha karapan ajal to la Bible study karata i encourage challenge nanti yang kon wasa papa to masa-masaan po mia libera panggo ko sila nang ponga child arma mia sangan motive magchelan ke me ligen men kakarata wing court arya imi pakita mayo room tororan me kom ko sola patpatak lama kom men yang utungata o men yang sawas kichay koros kakta tok panaw i chakarapan wasa so ibil kalangan kiyang court na iputak Ebenezer na riya iputak na pilan kiyan sumawan pilyang niya kuto kautak wasat so ibil men dolata pasaya me okay kumail sodra kupur ki share sa pol mamail prayer request kan ete pilkin pasang me chikan pom wego mo maestro ligi kit yang iwewegi me tuetra sapol mamail request kan sodra ka kuko selimala panonga tra nampungat onga tra karapo chailen kapakap armamia sapol mamail request makom mangkataro to akombil sodra mensenasa maramu bil mau pagano mangis kami okay imen Bible study and we moment panay moment secure lang makamop sabal kambanta dong ngen sarawi are ngen saraw genrong kapejian Jesus okay nanson isak reza payo mo ako sa payo eurera ako saya naisiba kang genrong ngilay okay naisiba kang genrong ngilay my sheep hear my voice and they know me are ong kumalakan me apat mo itong Christ amor kamsukak men anaman sutra na layang komyang ban aliya luwis ang komor okay kumbang kachangeti makauno open on child Bible study ya puyaki amen child ang komor la makompil changala yang selio kay momotso to kay team ichaga school ma chaikas ka school ki yang mo manaramasaman aban build up ayawang court o kayerta o wiyala sabol matron to mona pang to okay so ijak simpakairan mo imen chailan kon wasa chok wasa pomia libra na bangkang go selibuen en kapngata me kana imen chailan en courage chail mo yo kapngata me kan tuecha men discourage ko mo po ko yan alia di waysang kapay me kauno rechungong komi nan room wet okay so ban tolata wasa me dian men sango I patrowaner me
chay bang ka school kinan wiget taping koras mi bang wado aban bit kapakap kayo kasampal ang solang man anane en mia prayer life masotra maurin kapakap maur sotra miminan kapakap i solang loose man solang bereti man solang me sitan bangkan mangayan uyaseli okay nan mat tu weno ipati jaber watak men sangai bang prong kapreyang bileu ni amail kin wuya amail kapakap mail dera lasang memalaun kan mekin mau ki uda o wiyar kapakapakan nanuman patangkan o naniyalakan paramas koros enkin kapengai rail imen kumaile nasta realayer kacung parail. Okay? Realayer kacung parail. So, wasa nito na yung orser ni mensa o tuwedra atay motive kupur mapo mele dan ay panene kinta yande lokayan waya ikin sa ka we ni okay masan en pompe ka so masan mawutan to ka lokaya so kawewe karani makan mia so motive to it tami pangan ay mong yung yan wiya tami wiya karasa pa kapakap may kutong kapakap tama la yang nyai kapakap utan men kapakap temen sansal ki temen ati ki temen yang patrang okay so tama kayo kasampan niya sa check-in kapakap te lo lang kao no tami pangan at chay mong yung chay len wiya ki tak chay wiyaw ari wasa Ben Jesus mama saniyang warong ko dera lasang. Kapakapon pulitasang rechel and pulitasang nan mongyong. Okay, pulitasang nan mongyong. Are pilko saya wasa kacung parail. Ay bang wata kagis kay tisanga mona iban ekisair kawewe. Number 1 are niya mail pan kin kapakap may pitalong nan amail para rijungeti wanim kumaila kapakapang sama mail makmail sodra kin kilang ke masamail sama mailo makin mangi amal wiwiarer kan apan kacungi kumail okay so ipatawaner me kauno menurong kaita ke menurong aku purki sangan saulang me pakongi tuetra i tame wiya yang ke trail chai stupagida udah aja wiya pokita epakong ke trail okay chai mi miseli nanti kauno irong pon sampawat soja mangka kapure ke trail la re lekin sapolma yeras igelep me sojatip katarota sapolma yeras tu chai stupagida chai bepon sasa kalangan o porto okay tu etra momona chai la tu tong kauno nanan song kapakap ele chai chanane alasante wiya pwe insan saligi likin achal pakong kauno imak chay kapakap ki okay so ekos kosaya wasa tame ekosaya ki ko irjingedi amparan pweki achal motivo chay men sansal ki de achal limpakong ko to kamakitong chailen buya tamak chay buya okay franchie ka school ki anson malele ye wai lesson kan ekos kosaya anson malele yang court so ikamelele me songan kapakapa ime kauno we pampang ngeng kecailan cailan son kelepla kai kaite kan so an ngo yo ai po tan son kapakapong court an ngo yo ai po don iseri kan an so de panene lapio de ton momo so yo so pain ai okay so ikin intaya na iseri ko ma de malama me iputin mon pastor kapanyang free ride ko lanan lang po an aman a relationship anana pa okay, so chai chukap masani mia ye wong God aso chai prayer life. We wong God what ki I time on God. I time in kosa young God opil ronga sang kauno. So masani wasame makchel atame kamakitong achai mong yung kan chai lengun buya megot ni so chamen sansal ki to chanurur aking kachengi kichel. Yamoman kacheng me kakuyang kichel. Akak kachengi kichel ni kido power kido Heu masan ma anointing so saya do kayan tompi yenap tu cha kelapa niyan sama kom spend time ewang kauno kom
Coach to patak, armas kin men rong po kita, kauno kiyang kelapa. Tuwa ja kauno kasarawiyalar. Okay, kauno kasarawi komular, kasarawiyalar, keye, kurma, so sa kasanewe ni sana mawak. Tami songo nenda, aramas man spend time on court. Mia a wang court. Mona koi patak, mona koi kalok. Tuwa ja eme masamas. Eme kelay, eme lingan, eme me koras me mau. Dua ja kela pa mia, me ko sang reng kauno. Okay? Ama pam pepon sa chowo, kuwan patak, armas kak lus-lusoy po kita, so jam mana. Oh, may anointing we wag mana. Okay, so jam mana. Mia sin story is ibil men kapatrayang irong asang ulang ko chaman Mata Paul Young Cho, a well-known na Sampa pastor in South Korea man, me Cho na mo chodra million chowe. Okay, abrajap kita ramas chalimban nito na testimony ki atrap tao. Apan so buka chowe million so cha nim kak aude ta wanaralter. Tamar kayo monaki Kapakap. Okay, raking Kapakap 20 miaral prayer mountain me samba pon gembir la poran yang Kapakap. Okay, iyay Kapakap me chay bikak yang kola heuran ap miaral prayer mountain wasan Kapakap me Kapakap awar yay sa payo. Matawas sambar awar yay sa payo. So anso me armas baten Kapakap wasa meremia nan lang rejita. So just Satan bibir selinan wawa para masa puyak. Okay, puya kita siniya yin kapakapakan me kin ko di do sanan lang ko dala sang retail. Okay, so ime kasampali ki challenge mangyala kasampala bang kapakap o kapakapan wiya laksana child more. So story in Paul Young Cho aman na pastor ko Eurano Mela. Okay, wala mo ko saya story yung ngayrong na pastor o Mela. Aman na pastor me duwedra. Kaitek mamal, wawa amo mocho kanola, pilapala nim sarawi, dirin jowe, dirin warastosa, nim pasaka song chorus, me pastor poy daman, aniki ola aniki. Eurano e mela. Gi eurano e mela, apapo to melar mowa. So mata i mela. Mela nan mawini, ngene wasiksang. Ngene wasiksang are. Kauno mo idangan purodong ngene purodong murenawat tapa ari testimony ki tam ansa me mela kon Pedro nan moni tama wiyawiyang ako saya melen nan lang chon lang man kareseli elen nan lang tanamang kilang ya a mansion buksaraw ka sa tama Jesus masani me nan soni sak tayo in my father's house nan buin samay nan wen samay durin mansion durin name kay dek song sin mo chay ka away me sa kanang na poy loud mansion to jen nimwan palace nimwan na marki so ime ko saya me mo na puksarawi na so ni sak tayo ko saya me nan lang durki song name ko name pa sa name kaselen nimwan nan marki. So Jesus masani ter mo itang atay mong yung kan trouble and incense with pogita nan lang koko na pang kitain. Okay, so testimony no la tama wiyawi. Yes, okay, yan na nang saraw yan sa wasaya. Tama wiyawi ola ngane wisiksang ko nan lang so ndang sa Holy Spirit. Kitong niya kasaliyang niya yay mansion and tanag lang ata abot me melaw. Tam masamaw. Masamaw po to nimo kele pa minan eu mansion. Klang kasalele nimo wapte itungang chon lango. Kasale dong ya ay mansionen. So chon lango wala kasale yang chon lango dang kapang pradila samba. Tadok saik na karisek ka kasale ya so pong nijeje amangkilang ya mansionen. Mon numar nimpas ako kan. So chon lango arwala ko kasale yang. Tanan mo tra ur so dra tit tanaw dan marosalanan ngene
ngari yin sense would la are chon lang ka preto so iral ko mo yo kapag pruruda osmokta nan mo ni hari ko saya a testimonio a senior pastor abut ko saya nan YouTube mo yang yo rong so tama wala learn tana chon lang ko ndang complain ang chon lang tame sambar da bay ba ka ono tok laut kan may uyata ka-complain ang chon lang ka wait ki song koros magmail kin buya me amail mong yung pung o socha menstansal ki kin buya tipsawin buya tan mamail nan lang song koros magmail kin menstansal ki pun samba mailaler ka tumba harwasan wata kasali ang child pombong mo storyo okay ya experience ma anola experience ma so kom yongoy chakak pagren kauno chakak pag yang angkat kito atra chungol experience japan men pengkon okay mia vision chakak kapakabo nan lang rujita chaklan nan elte nan lang dek chakak merlau ramanta mekot makauno pan men minister to atay mongyong karada yang kerechi ki child icharek singapakap mongen kapakap te kapag magchay memorize yerte kapag mga te kapag mayer chalanana pursue ko chalanana utan itipak way na chay rabaki puwe masanik chayban rabaki chayban tiar okay yerman icharki anana lautsang pinchitis masanitak may kilang uya may pan uya okay chayban uya me koras machay kung watakata ng puksarawi kupur mak all right so number isuwa kumailter ken tatongi lokayam man jojo na namay kapakapakan tuweta merotorot kan ken wuya mekin lama me coach pang kupuray rail puegi rail kapakapray rail oh bileo ma ko saya me aramas rotorot mekin kapakap mal tuwetra to kaya wayon da prayer miss tuwetra ya ikaw no kapakap ray ap chang seli na Amerika Canada Australia do prodowasa okay so tuwetra okay pak niat nan sapul machay low kan achay mata magchay kan muyata tongki chay gum yata tongki chay lama me makapakapong ngilamaw makapakapong ray makapakapong ngilang kambage kauno pan korong awasa ko saya lo kaya mal kapag pinaramas rot okay so kapag yung praki tame melel mapuksaraw ko saya gituang got isang kapag may ko saya kapag pinaramas rot aramas rot do jay uya tatongi ay malian mayasa makauno makong yaray igodo to main got ngoy aramas so warman ngoy aramas tipan man rang koros intintang got aramas tipan ardo aja momen ya kischo we kita masa na masa ni okay so okay pak puegi chay lan la cha kas talang kauno masan te lokaya chay lama me kapag ray kapag ngilamaw kapag ngilang kampake apan sabang apso masa ni me sangon ya chay te lokaya mal okay lo kaya mal do lo kaya me praksang ya ko prong ko chen lo kaya me praksang damo puksaraw ka saya okay kasayang pina chay lo kaya pragen lama me coach pang ko proken rail pueki rail kapaka ray okay mau kapaka ray mau tapana mo makapaka bo ngensaraw me audela o komsola ka kaudi okay motivin kapaka ka chay matawa me sai ki char po emotomot okay ab kapag poson mo chay bang ka school ki nitunay ko sa yayar ma chay bang break it down po nutan sansa lessonin kapag no chay buyala song kapag may debak okay mo na chay kin approach ko at po ngoya attitude ma mia coachin sapeng mia ramasin kapag yanana kapag ama mia aramasin kapag coach anana sapeng iya attitude mo ischo ma ko kasotala to coach mela coach mamaer coach pang okay, imenta tong kapag nituan amasani. Coach ken mayor, coach ken yeyas, coach ken rirong, coach ken yeyang kechal, coach ken kon kechal. So imo mo na approach God.
karena ye kesampal kiki kaskula pak cai lengkap we kita me sabul macai puk sarawa masane gitu wana cai lengkap kan oke ira cik walu wak mail tera la sang Israel menta ya ramas rojorot cai tera ala sang ramas rojorot pokot ye sama mail oke kot ye sama mail o kengatin mangi tama konong kumail mona mail kin sai kin trapa ke mekot oke Coach ye sama mail karata ima karata arama saman me so chep sapal esai kyang saman ke kauno iko sa yayar mawa me puksarawi enjingtang saulang eso jenjungo arama saman me sasa coach karata makchai sasa coach akchala nana kamita chai mo chala nana ipsapal punganen coach angka kachlong Puan kak sosa ke ngenang got magin kaskuli yang ketail masanang got ngenang got magin kaskuli yang ketail mepit kauno okay atal semalial ka chai chakak ligi we chikchik o aramas angen sarawi magin kawit king ketail song to kan mak chai chowe ki so ka saya wasa maldera la sang Israel merotorot kan magin kapakap warai magin kosa ya me got me braki is squad okay pues sapol ya pokot ye sama mile code ye sama mile so ngoi song kapakapaman iban make sure ban nanjiang asa makot samai okay mia ye wong code mai bang kapakapang koronga ma ban masang ni ban rong okay so samai tuja ngoi oi pa ngoi karani ai pa we are stumbling block ran aramas kento sangaral baba Tuaja rapid apalan lukur lang kauno tuaja child can treat a child baba samban tuaja child baba court okay ngai pogi ai karani ai baba im na ngai ki baga tuaja ibil na ngai lukur lang kauno ni ikon me endam ima ya okay kam ma kon ya tuaja chupe kasal kita megin wat kata me pit kauno ongya okay so imemen kakela kayang child mak child to sanga child baba so ja angoi baba close relationship to ja tiopana chokaran ai chana treat ai baba ko songo yanana asala tama puksarawa masani ki ai baba ko poyen mangain ko tore okay yen mangain ko tore yen mangain monegi yen mangain rongasang to jane mensangat idro ke jojo nan ngene ya bisa sair ke ngen sarawa men kawet ki child wasa okay so saya me kauno kan mangi tame konong ke child mona child kin sai kin drop back in mekot mangi ya okay child tela mame poki ya child back yo ai me pan sapengi ke child back in person ke child back in ya child relationship angi okay child back in ya child waun ki child back in ya child asa me igelep chama ka kido isangan attitude ko makaret Allah yang child kapakap okay okot me likitoror kaitek so tuaja kecai menai cungkan child nono kan papa kan ne chai seri kan mia pak restabanenda menan ki suit okay ngai nono man pambil rong seli o chas anane eu suit kapon kak stepagi ai kiang so kai pak child atai baba got kum yang chai songko chai so pagi ya kalangan kan porto are Peni masani nan eu ka school me via kan sapol makalangan ong kecil makcil armas me kengkalap cocok kau no kalangan kan me cai saja bagia pilki top cai utana bam pray ka cai mongyong cai pilban abde sang ki yang kau no cai kalangan no cai beren okay po kita kaitek song koros kabagia ki wo ye pilking ki wo magabil saja kan bagi kareta kai pak celanane cha ki yang coach kapingan so koros ki yang coach kaping eu testimony me isto pilkin manokela ma amanol tuaja ansa waja pastor la pranchi ko kumpongin Satan so tame uyan tame Israel puini Satan kan nipong arai lansong kuan kawiyawinan nan wasang kosan kan so antame ragen koinan eu town penene kai me sapal mia light mi porel ragen masak ragen sipala aragen kolaran penene kan me rot numarai okay so Kana masani yerma kecai me light. So jaja katarawai masana pok chailen nilamau ke me okay ngaya man light. Ab chailen aleti ni tuan okay light light
มาไล่เต็งกี้อะตัวจะง้อยมันเต็งกี้นี่พอไม่เซตันบันบีร์เพื่อนเงินข้าวันบีร์อีสบละโอเควิยาตันนุมมันวิยาตันนั่นนำเป็นยังไงยามูนำเป็นวิยาตันคำตั้งโคตรมอร์วิยาละเป็นยังไงยังโคตรไม่ตันจนมันปนเป็นยังไงยังโคตรเพื่อเงินข้าวมันก็บีร์เซลิเพื่อนเกมเอละaban kelang belait koras aban masa okay Israel nang kintamen rotorot Israel pilkin rank kai sin demon sin witches mogan kisin regenatak aramas me kisin aramas me secara poson aramas me Israel poson ilela abil rankin kai de mamalkan Israel makin assign attack okay arkareta kasampal boy akasaya me dua kita melait netal tinggi kan anak okok puan ngenen kau kun pipir seli puan karampa en kasamene en gemela ija assignment dan mo kamu yang ngoi makta kita solang ca sama cayangер injung tinan 24/7 chain prayer akta mer choyo manokela cabanana weweki me chalanana spiritual warfare eu lesson me ampin ka school ki mo dua peyang ngen saud okay pag kita asayar madwajak child child sampai kai kau panar ne child tipson mawon kan kapakap ya child warfare okay armak iban kawatawai nei katlas at nei katiyaw at nei kasikara at nei shot kanayap mayer tama uyawi ko urur ko pues chopos okay karadaan sa child kau pa na child tipson mawon ka kakawadosan Sapan kakawadosang mainland kawadosang Micronesia Guam Hawaii setan ban chanseli okay child asayar me tamagun uyawinan physical duwata tamak child wrong away uyawinan spiritual nan spirit ningen uyawi mawon uyawi tamak child pegi ne child buksarawi tar child pegi ajay kapaka Karadak jay solang inanan menlaw ibangan keng child kapakap patan kapakap nipong nanran kay deko tra nan circle mak child kitiyo nan siyang kapakap a child moren kapakap tel prayer life and kakipudi nan season and kapakap word okay so kasayayar wasa tama konong kumain mona mail kin saikin trap pak megot so okay pakpangkan magchaila sak chaila nanak cheka taratalang kauno isapeng chailale kalangano okay ananakan chai bischuken baki pok chai sa mo me example gi chai kak mamera chapel koton kawe gi chail puegi aklang laito pir taudik chail ab chaila nana pertan mai sang kalanganong kamu main kot ran watch kam kacang kapui sapul mamu limbak po na imnor imamers chokon wasa me ikonon so mata de belita itimela kam mangi marmas pikin ita itimela apuegi kalanganong kot me chai kem perkita the next day kareta kalangan udah bangkem mimi po na chai mong yung po song tertoto kau no kun wiya mak chai stowewegi song tertoto pogita akata bangkem ki chai ime masani ki makmail wicked makmail aramas suwed maila sawi uya mawang no mai serikan a coachman melimbak amban so sa kiyang kumail tama mau okay so child kapakapin kalangan kan anane loud santolul a child kapakapin anan bak toto ni aikin rong-rongan aramas kapakap anan tor ab kapakapin kalangan kapakapin bonasa kapakapin pewedi okay tuwe e apal kapakapin anan tor tuwe hakauno masani wasa emangi tolul tak chalanane emangi tolul so bak toto ki yang chal tamak chai so bilkin baki ab chaikin pogia chaikin so kon wasa chaikin manokela kai di sama number 2 masani ariyat tu na mai banking kapaka samat makat nalla okay pileu kapraya mai strip sabal ibanda samat makat nalla apuk sarau ka de yang yema ima kapagiyata isay kinjo yala seriang kuat na so ne we sakriao ariso irailakan me poson o kasamoi ekiyang rail pungo manaman and we yala sapul mangkot so come there we are me pwede mo memorize la law
kita harus qualify. Kita harus kakiyang ko saya samat makatkanan lang. Ngayon kita kapakap ay kapakap ni memorize are aban sojo percentage ang nanay mongyong ni tuwa jay waun kiyoy memorki kapakapua aria rasang wunani. Okay, wunani tuwa ja Pwede, umongiya. Habang rasang unana po ilaklakit lo kaya may sosa. Okay, aong ralagan me kasampal ko unani, rasa me miya manaman unani. Pwede da, unani ko lang darkness, rotorot. Armiya manaman ng rotorot. Pwede aramas pang pongi rotorot pang poita. Okay, aramas so kami lele Satan. So miya Satan, miya ngayon sound. Okay, mi misalina sampawat. So kasayawasa, samat makatkanan lang, maromuyan sarawure na ramas koros. Muyan poida wasa koros. Kupromuyan kinbuyawin in sampat wedra kinbuyawin lang. Komkat kito rana jatungal me charong kit. Komkatin magagiyang kit tipatrakan tuwanat kin makong koros mawia di bangkit. Komter katin moitang kit sen kin lelang nan song loud. Kom katin nakit kit sang nimes sweat and Satan. Okay? Kabarbar kami lawlawa kacayl pon mangi. Kacayl pon wat lagi. Ap mengkatamang kin kacayl me. Kapakapa? Jesus wiyayang warongo nituana wiya mego tiyo. Pattern lo kayang wayo masa ng Bombay men kawit mo man ajay bangkin kapakap o kapakapa na Jesus wiya on right rawiya law ke megot mesaikla lato okay pokita Jesus saik bola wen God saik ibudi linganan God saik sansalata so Jesus wiya patapata kiyang warangko megot megogoto kamu yung ngoy pwede nan mo ingen sarawa makchayip sa baler at saka pagkapaka pang grow up at saka pagka law ka pan so jaja mimini programen ma ababang kairtasang okay abang kairtasang may banta samat makatkat na lang banasa mamiyan ang pungan ngoyokot ibanasa may iyay baba okay inu ka fananan ma ino kapon ma iwiyala ikot iwiyala sabol masari through blood of Jesus. Okay, aran tayo. Mona ipsabali banta samat makatkanan lang. Iwiyasan ni Klinaway, iwiyasan ni ay baro, pwede gerta baba baitingongya, ibanya masala na Sunday school. Okay, so meaning, so wewe. So I want ki wiyaja men megot me memorize. Okay? So kasaya maro mo yan sarawre na ramas koros. Aramas man so ipsabal te so aposon es chuka kapakap kisonga. Okay? Kamu yung yan so makita aletar Christ nganen coach memor na nachamor atra puko atra men kapunot naramasakan memorize sa kauno. Pogita iku prong coach na men aramasan sa lai. Men aramasan purotongi. Karita kamu yung chachukak momotran anim saraw chances na ma. Okay? Mo ako sa ya sitting church. Mia momotso me jajay ko ran sarawi montiponster opor. Okay, mia so lang makota ran sarawi monte ponser abosa mesang niyat le rang koros na imamor ay puko kapuredo ngaramas nan wengkot. Okay, so kami sa ikinra yang sabal apal kami yang kapakap kisang nan mongyong maramu yan sarawi ren aramas koros apal. Aban sang ni klinawachelap nan mongyong aso. Okay? Masani muyan poita wasa koros kupromuyan kin buyawi wasa ninsambat wetra buyawi nan lang makapakapin authority anso mo ko muy pungi yang kaunome yakat sila nan so laki pratado kito enta kowe patang kalongki ronga mau so ko saya wasa muyan poita madwetra declare chay kager ko saya tak chay kager kapulaway kuprangkot o nan lang backup. Okay, peni masani me tamak chay kung kosaya ni samba nan lang pangkapayata. Ari, ansa me miyo sabol mo relationship ang kauno at chay kapakapakana ne lifted up sandra nan mamarais. Mo yan poida, kupro mo yan yawi wasakoros. Kupro mo yan kinwiyawi ni samba duwe yawi nan lang. So, kamo yung ngoy, asa magchayip sabal, nganan coach kawit kung kaya menan lang so just umawasaw.
nan lang sa ja perin wasaw sa ja ka jat wasaw so dama chai wi kapakap ki malayla yang court limpakan court makan court kuprang court and we always sampa do ta we nan lang an sama komyo nga yup sapal ngenen court kai puedi nature of God one ngenen court nana chai mo karata chai kapakapakan pan solar mimi chan memorize lapin lokaya ekak tolaw ko saya Kak tahu lau ko saya kuperang koten poida niya child declare tu aja mai kapakap ki aramasaman mesomau karasapa aramasa somau ya kuperang kotong aramas somau maula so instead of pakpaki maingot menlau kamau yala kamelele me ki yang kita ira authority inda ponti o Satan. Okay, Satan ki ang aramas tumaw. So muna ibang kapakap, isolar main kot menlaw ka mga yala kiligil ay banenda ngen saud so rampung and doge. Okay? So do chay kaus chay lasa sumawa ko saya. Kaus sang. O kalangan ki ang mo healing Lord. Okay, do chay kaus sang. Ibang kasaya me, ansawat nganan ko trakat lang lola chal we are mediator. Ansame Jesus mi pan sampawat, ime kato ko pana aramas o kot. Ansame Jesus kat kiyang kichaler ngana, kichal kato ko pana aramas o kot. Poya kat kiyang kichal ministry and reconciliation, ministry and corporato aramas ren kauno. Ime karata komo yung yang atatun sarawi street. Janane wiala son corporato aramas ren kot. Karena cakap apa sejana neta mimini memorize anak kiyang action lale. Maybanenda kupromi and we are winning samba dueta we are winning lang. Iban picture ma laba ko don anak kapakap pwe somau iban kapakap ki somawa istuye pakpak. Abiban asa is ngoy kauno kitong yayar authority and bewe di deep o dengan trepen. So ay kapakap ban change la ni is ngoy. Ibantang ngen saut ngenen kemela ngenen kawela ngenen kawe pula ke sana balwaran so rampungan toke okay kapang kapakap me authority remi o kampang kalangan kiyang god aban release manaman kamu yung ngoy sa kamau ya laramas abdi sa kapakap ni poson kau na making kamau ya laramas isa kayo kam kachkito rana cha tungol may tarongkit Kom kachin maga ki yang kit tibetakan kachkito rana tatungal me tarong kit magas kasale yang kaun Jesus men kasale yang kit child der punot ki me ko tap child tipentongi penan maduano gogo dio kasaya tuan man bir kana raiken penu yang monga kaun na kamong Israel tuan rosa kana railo so mela okay kara sayang kit child armas child der no punot maging kemela aramas Okay, I'm a child. Turkinan ngana child depend on to a try. Wang go to ligi, pon sapol ma limbago sapol ma kan. Chaipan people lale. Jama child liya lautla, pain non market debit kosaya. Sang ni ay chikichugo ibil malar. Istukin kilan sapol mangko tramanakin tupakla. De na seri kanakin tupakla. So isangan promise puka, isangan inopuka. Makamuyo ngoya nana kongkamal lale. Okay, abang kosang niya atra. Ewang kot o kasampal ki at relationship angi. Kasaya kachkito ranat atungal may charong kit. Okay, icharong kit tuwa. May tang kot imeng kamay kitay. Inan ni kalangan ki okay tonan Bible study praking golia oy salar borin na ipilape. Ichamen wiya kao ta kong kao na pera nang kao no. Say me kasaya. Okay, dua cai puno takan cai ban ironger tatakan go cai so jaka pa Bible study weeker tapamet kasilun week met takabayo cai so jaka koso ya masan memor cai so jaka dependang ngen sarau me yeyas a cai morin saulam bandu dua so jaka okay po iko so ya yar melelen sapal pangwado melelen kolula o melelen wokla melelen koerta kauno kota stuko purki chalen ka wiya kapaka pakita samat makatkat na lang magchay memorize ya laro okay po kapaka iban bile ko preyang wiya yang warang ko anso mesak polao kapaka men kokoto anso me polar deliverer fulfiller kapayatar tamaro wiya kapaka kiyo karataray kapaka kanana koerta
kay dak chay soy kala kapakapin samat makachkatnan lang po yung sansan patay kapakapakananane and and masal and loud pasang mo and expand and and chera pasang mo and loud sang mo and layla sang mo and power sang mo okay sang mo dami ko saya sang magjay mo maraiso kom kachin magagiyang kit tipatakan tuweta at kun magagiyang magan wiya dipang kit okay nan listen in mako Jesus mangi magjay pa na polan mako ang metrikan ay ka skuli kan gchailer chailer na landa mak so gchailer rin tindayar mak sang niya chailer chukita ko tongay may bang ko sa yaya wat kikin wiya pichi ki ka na ay kapaka pak toto pak waray puegi kin kailok puegi kin akatratrape puegi kin sto makon baba waray puegi kin sto makon ay pot kak week ayet may bang wiya kapakapa wat ki pichi ka no pue wasa agenda kom kachin kom kom magagiyang ya tipekan ni duwan ay kin makong iralakan mo yata tip imagaratas chuk qualify kapakapong komyongoy magchawyo kolokol jadi bak chakas kasatalang kauno mak chapen pichi kot chapen korkoryai pengitra imagarata mak anane and wiyawi and udan wiyawi ak chelap kak qualify yang wiya kapakapo komsong korongela yawana chaikin pengkarya chaila mong kauno puegi kapakap lak talang kot pok chail mamaraislar ajay wiya kan pakpaki are isak silua masani compare kachin moitong kid senkin lelong nan song loud ansawo so jangan sarawi so rekak wiya samang kapakapwa main kot so say kid poseder song loud ansaw ngen sarawia mo na chay pang wiya tatip ngen saraw kan masaner pepil muri na chay wiya tatip ngen saraw pilgin masan okay karata ngen sarawi sawa sa bajay lan sa waras kom der kachin moitong kid senkin lelong nan song loud kom kachin nakit kid sang ni meswet kan and Satan so bilew ngen sarawi wiya sapol mamui o ay jungol som batak song kamait tama song kamait ki taibang persecuted wo ki armas pangkailong keng kamay armas pangkailong kenia chal chaptar klang nan media memang kasinan kita aposon ko ya Jesus ko Rusia pan ko weta ko Rusia pan mengkemela memang wiya witungan triple armas jojo yo ko kororki pogita emir nam puksaraw chaibang persecuted okay kitray laka me bilap chale ta Christ bil ampane na chabi ko korogno ampod ko korogno yang am chon sagaw kan bil wiyo ko korogno kapi kisan persecution mo imechela na ne kingen sarawi ansa mangen saraw ban aute kitchela chaiban so chaka chapan ki isma wiyo ko korogno kichai bak chai corner tamar restaurant okay ansa makom corner baptizing ngen sarawi aute ko milar kom ka kodru sangan kapal karos makam kodru soja sangan ngilena ramas soja sangan katlas katiyo kasungkomi shotgun soja megot kamasabuya okay imes saulang man apan momen masan beradinan masan aramas aong komi asa mangen sarawati tapam kom komat nan nganam tadran rabang werata por kiyang salon ni chapung waram irailindango indayang komi deny Jesus maso balasal kambil bangko saya balasal bogda ngen sarawi kiyang kamu yer ngenen komat ngenen aima ngenen kilkilang lang tama Stephen kilang ataw ansa merekate kitrakay por ender kapakapalang Jesus nan long rejita kilang Jesus akasinenda ono batale yung moment kamu yongoy atapan lelang persecution karada hanso na chakalaw de la try wongkot hanso na chakapakaplaud hanso na chamoidan chansarodi ime Jesus masani ki sotra makakitawen yoto mapan sotra kidi makom para saramui pokom demom suet lamon aramas Arya kom sotra warong okay kom sotra warong wias sapul mangkot chon patak pokom ban men kaparani charamas ansa wata anson meki la we ni tuan lo kayan pembiak ko saya okay meki la wen kod ijar ma ke sarodi ijar mar mas kailong kino ap kaiten kan koko kiseli komat
Tesaran lamay, ap koko kiseli limbagan court and couple of will. Are Satan Kailongi tolu la pa ya mekoras pogan mom suet o at suet ap kombang katangayan na namong na wing court okay sabol mami ay chabang kasanedi pa di sanga ni isak payo uy king ko sa ito time ray la pa pumakmail pan makong misabungan okay so chana na wat akos ko sa yakay di sanga magchay pan makong metrikan kauno coach pan makong chain magchay pan makong rail kauno sa pan makong kitchain. Okay, so iko sa yayar na ikaskulin mako. So tame, ikaw gawit kin rail kapakapin sa match makachkotnan lang, ayet mako pakiala. Aki mak ime watong kitchain. Patapataki yang warong ko kapakapin sa match makachkotnan lang, ako iti isang irajigitug isak payo isak limao, ako sa yan mak. Makamako metrikan kauno pan makong komi. Makom soja makong metrikan kauno soja pan makong komi. Okay? Ariyak capan pitanggi, tamek kau kawit kinrail samat mukachkat na lang maro mo yan sarawi ay kapatrado mak ay may mempileo ka proyang mak ye ime watong kacay mak makchay sa panaleta makin kot chay pan mimitin antip o samat mukachkat na lang sa pan poita rechay okay kau no kot kachkito mak ime chapan kachkito mak Magchay pa na leta mak may kachkito pa lobo asamat magkachkat na lang sa tupan real na nachay more. Okay? So ang sa magchay la leta makin kot akichay kakeriang kapakapki samat magkachkat na lang po yalar sa machay. Maro mo yan saraw chay wow ni kumareo. Okay? May mo yan poita chay pan men kupurang kotan poita. Solar mimi chan lip service influence milar na nachay wiyakan. Iban last scripture, minijisak mon, minijisak luwa. Last in scripture o saya, payo wano ka saya, nayaramasakan pan melar, buwagi arpon sa sayalar. Kumail samarokan soja menpo na saya, o soy kala ay patak. Imakareta ay soy kumaila, o soja pon asa normal putrangkan, porander wiyala na isamaro. Kailangan kiyang kuat sapol mamasan, sapol ngayon sarawi, may kachkito po yan, yeyi kuat retail ngayon sarawi. Kailangan kiyang kuat sapol malimbak, may piliputiyar retail, magchay kak pakonggi o pakpanan punga child. Buwasa may kair kila, ako sa yan, chay larmas chay memela, pugida chay suik, puk sarawi. Chay suik puksaraw, chay suik sapol mo kusun na takan, sapol mo masan kan. Ayay kapakap. Ikalangan kiyang coach, taulul kumalakan makolya, amal testimony kaninanan. Kabaran nan ngene, miyatra, mekay, main liman, wana manape, kasa yatong yame, aral, perengkuat puksaraw ka, kodi chayo lelmensang. Ina ni kalangan kiyang kot pa sa may yapcha ko to ang kauno iya dududan mo solar menar masang katarapaya yaw dawlul wata watcho yo wolel mansang arimen kakela kay kitay kay kamu yo ngoy sa takak peni nangi pakay dekana pachay kauno mama sani yang kitay so dukot atay kapakapakan luwat pakchay sa masanang kot Atray papa kot pilkak luwat pakchay sa masanang kot chay pilkak uya pumpunot sa limal pakchay sa tama inawang kauno makchay mena sala chay kot masanang kot sutra kakan sutra uya kisana chay schedule nan maray ni newe uran so iya kapakap kachaylan menlaw kalaw tela chay time in kapakap chay time in watawat masano masani me karusya pan sorala masano kelep so tame soki emirem o abang wayu ko lang, masana ban merem, masana ban merey, macapan lang, masana way kita ko lang. Chay kapaka. Kalangan ng kumakaon Jesus. Kapag nga maramos saraw kalangan kapag giyang kumusapol mo malimba ko ang kit. Kumukot limba, kumukot yeyas,
Kamu gotaman mesutukin gatin bokla. Seperti sang kamu ya Lord. Sepungki yang kamu songkang koros makom gatin kaskuli gengit. Wasakan mebil poki yang en sarawi pakremi. Kamu yang gatin kawait kawasak malial mongyong. En git koros mau yorong-rong. Ralakan mebil pan rong mor. Main koti pakremi. Ano musaraw kalangan kamu gatin tiatanan mor koros. Nanim koros. Sen kakaleta mak. Makom gatin wata pun sampawat. Pumasota mak wat red. Sabasa sa ikamu ya rain. Ipakremi o Lord. Kamu yang gatin kakela ka posan na ralakan. Mebil puya bebe ka salkita. Sabal mamu mak ang red. Ipakremi o Lord nga no musaraw kalangan. And praise and more praise o God. Ipalian tayo ka uti dengan trepel. Likaman ngayon South, palianta ka uti mo san somaw. Nampalwarkan koros me somaw. Ni marangkaw Jesus kalangan kiyang kami. Marwat me sarawi, manamanoling-aling. Me korusya bang partisang. Wasa koros me aramas miya. Nalang samba pan samba. Kalangan kiyang kami o Lord. Kapulupulian sapul mamumasan. Poweran ngayon sarawi. En kakitanawa yo apaliyowe. Nanong yung korusya. Korusya o Lord, mabilpan rong-rong takil-kilang do, apsasay kami. Ibilmenuya Kapakap yun. Masaik pagyo kam katin luka yang Christ na namor. Makom kinwiya ta Kapakapin samat makatkat na lang nituan ni memorize kam susunok weweki mawing kodro lelator teta. Imenuya ta Kapakap watay pagyo kam nuya kiyang. Main kaun Jesus. Ipartisang kami. Ipungkiyang kami. Ngoy aramastipan. Sang niya iputi. Koirta. Lel klakwet. Ipakiyang kami. Kami yang katin makong ya. Ika melele. Njang Christ kelep. Nakakwiten tatipekan. Kami katin makong ya. Kami katin katlong lalay. Kung kating kauniyata, sang met kola. Amen. Amen kaun Jesus kalanganan kami. Kalangan kiyang kami o Lord ngayon sarawi. Kung kating tatongki klipwet o Lord nito ang pangkating kapayata. Moro nirailakan me pangkilang. Kaya dekda kilikilang o Lord ap mongyong kanan kakopurupurutong kami. Mor kanan kakopurupurutong kami. Nito ang umupola, kamsota pola mahal. Kampola pasan kakan kemor. Kapag kiyang kamu yo Lord, kamu yang katen makang kit, wasakan mesakin sapung iya, kamu katen panawi kit ngay sarawi, sesudaman miss out, ku promise sesudaman kansens wadi kamu. Itu anat mo itong kamu yer and king kalway kit. Kapag kiyang kamu bebol ang katen tiyata po nim korusya. Marain o pe wedi o kaparaparan minan moran korusya. Kalangan kiyang kamu sapul mo magkapay nan more korusya. Send more kelailo Lord, more marain o God, perara and court po nat more. Kalangan kiyang kamu me korusya o pe wedi korus. Mukam kating kapulutor po. Sa kaprayang kamu yat kabeng at kasaba kalangan ang kamu kaun Jesus. Miwiyat kaun at sanggamor. Amen. 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 Kalangan ng court. O kalangan ko promail. Chay bambileo chupanan may sangan lakap. Yan sa wajay bilmen. Kung ang chay ko Rusya paten Kapakap. Awariya sa payo Kapakap. Terudi. At chay Kapakapakani makauno kintatongki. At chay Kapakapakani meton langkan kintatongki. When witagi dito po samba o kaweki lau dengan trapel. Karata na wigat men fokasang Kapakap. Koi luka yang child nanti yang go to Bible study, but the more child learn, ngai sasa, okay child sasa, ngai sarau me bangin ka wait child. Kalangan pong mau, pong kaselelia.